Ndabaramukije amahoro y'Imana nshuti bakundwa dusangiye amarushanwa n'ubwami, ndabahaye kaze ni muri wa mwanya w'ikiganiro ubuzima bw'umukristo. Uyu munsi turagiye kuganira ico bisaba kugira ngo umuntu abeho ubwo buzima bw'umukristo, ico bimusaba uhereye mu ntango. Yesu nabahezagire. Nk'uko muriko muravyumva, izina ni ubuzima bw'umukristo. Ikintu ca mbere bisaba kugira ngo umuntu abeho ubwo buzima nuko witirirwa iryo zina Kristo. Mu yindi mvugo, ubwirizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukitirirwa Yesu, ukitirirwa Kristo, ukitwa umukristo, ukaba uwa Kristo, uca ubaho ubuzima bw'umukristo. Ni ubuzima buryoshe tubwirizwa kubamwo umuntu wese yipfuza kuzobona Imana. Umuntu ashobora kwibaza vyatanguye ryari kugira ngo abantu bitirirwe iryo zina rya Kristo? Si kubera ko bamaze imyaka myinshi mu rusengero ko arivyo vyobaha kwitirirwa Kristo. Si kubera uri umukizwa ko ari ibyo biguha kwitirirwa Kristo. Eka yahabe namba. Ariko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Yesu akaba muri wewe, nawe ukaba muri Kristo Yesu, ukabaho umushingira intahe, akaganza mu mutima wawe, niho uba uwa Kristo ukitirirwa iryo zina. Hariho rero ubuzima bw'abantu bahuye na Yesu bategerezwa kubamwo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riratwereka neza inkomoko y'iryo zina abakristo. Mbega abantu basenga batanguye kwitirirwa Kristo ryari? Dusomye mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 11 ku murongo wa 26, turabona ko mu gihe ca Stefano ategwa amabuye, tubona ko ico gihe bashishikaye gushinga intahe, ndavuga intumwa za Yesu, bashinga intahe baja mu Bugiriki bavuga ubutumwa. Izo ntahe zabo bashinze zatumye abantu bagwirirana bose baza kuri Yesu, bagwirirana kuri Kristo, izo nyigisho ziragwira baba benshi. Rero ngo ico gihe niho intumwa zatanguye kwitirirwa abakristo. Iyo bisomye neza ubisanga mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 11 duhereye ku murongo wa 19 ukageza ku murongo wa 26, niho batwerekanye ingene intumwa za Yesu ko ariho zatanguye kwitirirwa Kristo, ariko batanguye kubita abakristo. Rero ino musi kuba waravukiye mu muryango w'abantu bizera sivyo biguha kwitirirwa Kristo, ahubwo birasaba ko umwizera ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukitirirwa Kristo. Nta kindi rero bisaba ko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mu yindi mvugo bisaba ko wakira agakiza. Amen. Aha rero nagombe mbwire ko abantu mwese mwakiriye agakiza murahawe kaze gukurikirana kino kiganiro kugira ngo tumenye ubuzima dukwiye kubamwo twebwe abakiriye Yesu Kristo, na cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ko turi hanga ryiharijwe, turi hanga ritivanga n'ayandi mahanga, turi hanga ryashyizwe ukwaryo. Kandi wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wowe utarakira agakiza, nawe we urahamagariwe cyane kwakira Yesu. Ibibanza biracahari, ngwino kuri Yesu. Yesu aratanga amahoro, Yesu araruhura, Yesu niwe aduha gutsinda ibyaha akaduha kubinesha. Bibiliya itubwira ko Yesu yahishuwe kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Iyo turi muri Kristo Yesu, Bibiliya ivuga ngo tuba tubaye ivyaremwe bisha. Ibya kera biba biheze, ariko tuba tubaye ivyaremwe bisha, tukitwa ba Yesu, tukitwa aba Kristo, niho dushobora kuronka inkomezi dushoboza gutsinda ibyaha. Wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndaguhaye kaze. Isoko y'ubuzima ni Yesu. Iyo umwakiriye uba rero umukristo, ukabwirizwa kubaho ubuzima bw'umukristo. Bisaba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Bisaba kwakira agakiza mu mutima wawe, utangura intango yo kubaho ubuzima bw'umukristo. Urashobora kubwigana ukaraba ibisabwa ugaca ubikora, ariko bikoze utarahura na Yesu n'ubuhombe. Ahubwo habanza guhura na Yesu, ugasenga Imana ikakwishurira, ugasoma ijambo ry'Imana uko bukeye uko bwije,
kugira ngo Imana ikwihishurire, Yesu Kristo akwihishurire, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, aguhe kunesha ibyaha, aguharire ibyaha byawe, aguhe inkomezi zo kunesha ibyaha, ucubaho nk'umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu Kristo akumpezagirire. Wakoze guhitamwo kurikirana kino kiganiro, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akumpera umugisha.